Mengameli Cyril Ramaphosa uvakashele isiteshi lesiphehla gesi lesilindzeleke kutsi sivule ngemnyaka wa 2024 eNyakatfo Kapa. Lesiteshi uhlose ngaso ukuthi silekelele lelive kulwisana nekhamba kwagesi ngenhloso yekumonga. Kanti Mengameli uhlangabetwe esiteleka seletisebenzi i-Redstone letikhala ngemali lencane letiholelwa yona. We are standing here as workers protesting because of the rate that we get, the wage that we get from the plant that we're working. Kulindzeleke ukuthi lesiteshi siphakele ngagesi emakhaya lang 210,000. Mengameli ube ngomsebenzi lomuhle lowendiwa i-ACWA Power. What I've also found pleasing with ACWA Power is that they've really established a very good relationship between themselves and the government at both national, provincial and at local level. Ramaphosa uthi noma ngabe lelive libukana nesimo sekhamba kwagesi ngenhloso yekumonga kuyabonakala ukuthi inhlelo letibekiwe dingaletha sisombululo kule nkinga. Much as we are still going through challenges through the load shedding with Eskom, but if we look through the tunnel we see the light and we are going to resolve our energy problems. Ingvuselelo lobisi Tindzaba SABC eJozim.